Bantu bakithi asibingelele, obingelele ungubaba udokotela, ungubaba wesizwe, ubaba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sithathe ithuba lokuthi ake sinikeze abelaphi bendabuko ukuthi bazokhangisa ukuthi yini abayenzayo ezigodlweni zabo. Ibhilidi esikulona iNedbank House Building. We are in Durban, siseThekwini lapho sikhona. Sise 19th floor, njengashuta in 1904 to 1905. Injabulo yodwa ke siyangena ke namhlanje kubaba uDokotela TV. Leli video eniyibona namhlanje ivideo yesithathu. Siqale ngokuqala seza ngowesibili manje singowesithathu umelaphi wendabuko esithole ukuthi na azivakashele. Imali ke ekhokhwayo uma uzoshutha kubaba uDokotela ayikho. You pay no money because sizama ukuba fukula abelaphi bendabuko. Sivala igebhe khona kwiPoverty. Baba bingelela khehle. Baba ngibonga ithuba ngibingelele bonke abantu makumbama nomhlaba obingelelayo uvuke imali beni bethu ufule kanti khona sabhunga namathonga la elithi egcinende lekhehla wahleka bovungane ngoba kuzojatshulwa kade ekhala izolo kuzojatshulwa namhlanje. Yeah baba isingene ngesibhalu siku baba uDokotela TV sikubaba uDokotela TikTok sifuna ukuthi lento ikhulumeke. Yeah ngempela uyahlola kunjalo baba silalele emoyeni ngijima ngomoya angichitha amathambo ngihlolela ocengweni ngikuhlolela esigodlweni kuba imali ocengweni u700 okay esigodlweni u500 siyalalela umuntu omdala hayi kulungile khehle siya lapho khehle imibuzo engizobuza nje bakithi lo muntu ufuna ngobuze regardless ukuthi uzomphatha kanjani afuna ngobuze banani nafisa ubuze uyinyanga uphatha imithi udayisa ngemithi noma kuno umama noma kunobaba onsenzana naye mase kukhona umuntu okhona ofuna umuntu wesichitho umfana uthi emkhulu ngikade ngihlola umuntu la udinga into esichitho nganomkholene ekhaya ngimlethe kwenza kanjani baba uDokotela ngenyanga mthandazi ngiyisiyoni ngilapha ngamakhambi esintu ngilapha ngamanzi uyalalela endlini kakhulu umuntu omdala ngalalela kakhulu maqede kuvuka indaba zabantu asingelele idlozi lomdliwa lingozi uyindaba kubalule njengento eyingozi baba khona into enhle engijabulisile kuzo sakube izolo kufona umndeni ebekade uhlole online bekuqala kwaDecember behlola online so lo mndeni wase Cape Town mawuhlola ngawugijima kakhulu ngomoya saze safika endabeni yomdliwa lo mdliwa ubuye ingozi kakhulu bungafani neminye imidliwa evamisile ukuthi abantu bahlaselwe ngayo kodwa kuthe makufika ilanga lokuthi mangekhona kanti lemdliwa iphindwe kathathu umuntu omdala kanjani na uthi lo muntu kimi lapha ngicabanga ukuthi uyayizwa lento ukuthi nombolo yakhuphuka manje lo muntu owavusa umdliwa wase utshala kuleli ikhaya akuselilunga lomndeni manje ubona bebeyitshela ukuthi ugogo wakhona ngobani ebeyisangoma sonke lesikhathi bebemnuka ngicabanga ukuthi ibenilindele into efana nale kubaba uDokotela benilindele into efana nalena ngicabanga ukuthi idiet eni-odile kwimenu iyona leni idlala manje umuntu omdala lo muntu owatshala lo mdliwa wavusa edamini elimile nse elinganyakazi eliminyama nsu kanjani na mayivusa lo muntu akanakekho awe ukuthi edamini kwashona insizwe ezintathu ziyodoba kuleli dama elinganyakazi labantu baphelele emanzini bangaphinde batholakala lo mthakathi mayovusa lo mdliwa uyitshela ukuthi uyovusa isilwane sasemanzini kanti sekuvuka nalamadoda amathathu akada shona ngitshayizwa lento umuntu omdala ma ekhanda lento asiba powerful ngalonke indlela yasiba nomehluko kule mdliwa eminye ayikho powerful ngalonke indlela but le waba nengozi kakhulu ngoba athi mawufaka egcekeni angababikho umuntu othola umntwana kuzobe namhlanje and lo mdliwa wafakwa bephuma esikoleni high school beqeda umatric kwabo bethi nabo sebezama impilo sebefuna ukwakha umndeni owesilisa kabathola abantwana bebeke uDokotela kuthiwa ba infertile owesifazane kuthiwa ngaza amaqanda nezinkinga bebeke ngesilungu sabo kanti masilalela ngomoya siyathola ukuthi lo mdliwa wathi mawukhandwa kwase kufakwa isibeletho somkhubo thize ukuthi ke akungabikho thola umntwana bengaba nemali but angabikho zoba nengane so manje mina mabengithola emva kwesikhathi eside kangaka lento bahlupha bezama masisiqeqebula lento singena angena kulomuzi umuntu omdala avela thi ugogo kimi
awuhube khehlela ngakuka awuhube mangena manje ukufaneke ngendlini ngiyobingelela qala sibike sishisa impepho kodwa sathi salukwazi awuhube ugijima umuzonke agijima ngajikijela isikhwama lapha ngagijima umuzonke mangijima umuntu omdala kwaqhuma lomdliwa uqhuma kusiswa lobaba okuantu akhona egcekeni mawuqhuma njengomuntu onamafufunyane noma onezizwe noma ongenobungoma usukhuluma lomdliwa washo ukuthi mina ngafa kusibanibani wakwasibanibani thina singabafana bandawonye abathathu kanjani na lento leni ikhuluma nje ubusuku ubona umuntu evukwa idlozi likhuluma bukhoma akhuluma lento kanti ubaba bamaziyo wenza lento inkinga ke sekusela izingane akasekho lo baba usho ukuthi ke ma iqhuma lento mayisethi umuntu omdala kimi kanti ukuba ukhiphe lomdliwa awuqala ubulale yazoke nayi inkinga la ikhona njoba ubuka nje usuka izinto efana le ngicabanga ukuthi iyakhuphuka inombolo eseqhubeka ma inkinga ingozi enkulu wathi mangukhipha ngawubulalanga ngokukhipha uphila saka uzophinda ubuye angitheyiswa lento endi unganikeza nami inkinga wathi lo muntu omdala ubulale eqala asengihuba ngasengimba likhonkiwe leliceke asengiqebhula lamatshe ngasengifaka impande yokuqala athi umuntu kimi esibili ngayifaka esibili emgodini owodwa kulindeleke ukuthi ngifake lapha nalapha kodwa wathi lo muntu kimi emgodini owodwa lezonke lezi impande ngayifaka zabantathu wathi ya kufeziwe ngenkathi ethi kufeziwe basebekhululeka laba abantu wonke umuntu ukhala ngokuthi wayelunywa ngenkathi engifaka lento angilento isiyaxebuka manje iyafa manje khumbula ukuthi lento ibiganiswe nabo ifakwe ngezinsila zabo okusho ukuthi may operate egcekeni operate emzimbeni yabo so manje ngenkathi ngufaka lo mkhuba bakhululeka nabo angitheyizwa le ndaba so mase ukhipha lo mdliwa sasesuthatha ke kwaze kwasekuseni wathi ngo5 ekseni kwayimasa uphindisele edamini lawa ukhandwe khona sahamba ingange isikhathi esingango 30 minutes ku driver masifika lapho safike senze imkhuba yakho namuntu omdala masibuya kwasekuthiwa hayi ke usungavusa ke idlozi lala ekhaya usungalisefa ke idlozi lala ekhaya bengeke ingozi enkulu abantu bagijimela ukusefa idlozi bagijimela ukuligeza bagijimela ukulifaka bagijimela ukulenzela amaladi nezithebe kodwa bengabhekanga ubungozi bokuthi bungakanani kuleli gceke asiqale sibulala umkhubo segcekeni ngoba ikhaya liyafa ikhaya aliqhubeki abaphumelele abafundile ngani ngoba kuvaliwa liseke idlozi eli natural sekukhona idlozi eliyingozi elumdliwa elavuswa eintabeni so manje ithi lento mabe ngifonela izolo bathi mkhulu ayilokho asenzele izinsebenzo ngoDisemba lo siswakhona okhulile ubambile yazoke ngithi yizo indaba yazoke ubambile mayebambile ithi lensizwe ayemkhulu angazi noma lento ihlazo noma ngithi ikhehla angilalele uthi kuvele kwahlala izisu kwamantombazana amabili engithandana nabo ngithi mina yinhlanhla leyo uthi awumkhulu kanjani na kwavele mina bengithi ngiyazama ukuthi njengoba ukhehlela ngakuke esesilaphelile lento evala inzalo la ekhaya futhi nedlozi seliyafika labo likhulume nabo sekwenzeka izinto ebezingenzeki phambilini kanjalo kumdlusa unqotshiwe ngiyala ekuthenini musana ugijimela ukulapha ungahlolwanga angithi abo musugijimela ukuthenga ama product enhlanhla noma ama product okhipha isichitho ungasazi isichitho ukuthi isinhloboni musugijimela ukuthi sifake idlozi ekhaya kungahlolwanga injalo umuntu omdala namhlanje bazoba nabantwana balindele abantwana nje unyaka ungakapheli isilwane somahamba nendlwana isichitho esingena nembeze uyabona uma isichitho sikhandwe ngesilwane ekuthiwa umahamba nendlwana hayi ubhubhile lo musi ngoba uma wabona uma uhamba nendlwana uba sentweni ecishe bengaka kunjalo ula phakathi kunjalo wena ungayitshethi izinto ezamentshisi lezi ezifakwe la ungazeqa nasendleleni isilwane is too dangerous lesiya uma uzokhandelwa isichitho ngalesa silwane mawuhamba emhlabeni noma ngabe kuthiwa wawufaka ama tiles ekhaya azoqebha wonke azofa uhamba nento owayisebenzele ekhaya mawubuna amateksi unemoto unebusiness unetuck shop uyafa and ngeke kulungiseke ungayanga kumuntu ozokwazi ukuqondanisa mayilapha ma uyoze kuthiwa uthwele
bethayo lo muntu ebengathwele yonke into ebenza phambi kwethu ithukuthuku zakhe ukufunda kwakhe lokho bekumenza acebe kanje kodwa yini mayisehambile emhlabeni ubhutwethu noma usiswethu okanye ubaba wethu mayisekhamba yonke into kwafana nezindonga ingoba lezi indonga zazakhiwo yena and isichithe samthatha yiso lesi sikhandwe ngesilwane samahamba nendlwane ngoba phela le nto ikalelwa iminyaka ukuthi uzophila iminyaka emingaka musufakwe yona na kanjani awudabula so ngisho ukuthi akusibo bonke abantu ethi mebehamba emhlabeni kulahleka impahla bebeyisebenzele bebeyishiya ekhaya mase kuthi umuntu uthwele omunye usuku ushawe ngesichitho esihlobene nesithwalo ngokuthi mayihamba emhlabeni ziyafika ingane uke waphatha udaba lephakama lemali yeah kubantu abanamabhizinisi ikhona into enjalo usabenzela inhle lento engiyaye noma lo mthetho engeke ngoqinise kubantu ukuthi angizuka ukunika lento ukuphakamisa ibhizinisi noma ukuphakamisa inhlanhla yemali ngingakuhlolelanga hayi angusizi mkhulu ngoba angifuni kusasa ukuthi lento omkhulu ayiwenzanga lo mehluko ebengulindele ngoba mina ngikulekelele ekuthini the more ngikuhlolela into zakho ila ngizokwazi khona ukuthi kahle kahle njengamanje wena ufanelwe into ethize fanele siqale kule nsebenzo mophuma kule nsebenzo ungenekile kanti ukuphi uthatha isiphakamiso semali ngoba isiphakamiso semali sizokulekelela kakhulu noma ngabe ufuna ukuqala ibhizinisi lamakhumbi noma ngabe ufuna ukuqalelana ibhizinisi angikhathali enhloboni kodwa ngithi mina akubhizinisi lingenawo ama-customer kunabantu abanemoto ayikho into okwazi ukuyifaka kubona ukuthi ingantshontshe ingaginqika ingawi nje ingashayisi lento sengishumayele kakhulu kubazalwane ukuthi musa uthandaza uzokhihliza amagwebo uthi sicela Nkosi usivikele uzochela imoto ngechibi imoto iyadokotelwa iyanyangwa imoto ngoba uzothi usuthandazele nabazalwane uzoginqa abazalwane endleleni mesuthini shuthi umkhuleka ufike enyelelanga ezweni bethu wathola ngabantu kuzothiwa umfundisi indaba enesindile abazalwane badlule emhlabeni kodwa uthwele ngabo ilento yabaholi abangafuni ukunyanga imoto ngithi abantu la kwakhehlele ngagugu sinempande yokwenza ukuthi imoto 1 ingagenqeki 2 ingashayiswa 3 ingantshontshwa sidalo asifuni lokho ekuthiwa hayi manje siye kwaba tracker mkhulu sicela ukuhlola ukuthi imoto ethi ngabe injobe ilahlekile intshontsho yobani ikuphi nendawo nalokho angeke ngathanda ukwenza ngiyaye ngithi mina nyanga imoto ingazi intshontsho angithayibona kahle bandike namba abantu bazokuthola kuphi 064 788 1787 ya bese noba namhlanje ukhehlele ngagugu uvuka emalebeni bethu ufile kanti khona sabhunga namathonga isihlahle esikhulu sakobhovunga nesophumula amatshitshi namajongosi isishaya mhlahle emoyeni intaba ikhala amanzi intaba ideda umndeni usima naye ngemsebenzi emihla uNkulunkulu ophilisa abagula nokusimamisa abahlwempu onhliziyo yakhe uvuka omhlophe uvuka abangoma omhlophe siyavuma makhosi bakithi babudokotela bawesizwe bawujabulile ngicabanga ukuthi sesifika lana siphethe khona uhlelo sizocela asinike inamba kokugcina ithini namba kahle 064 788 1787 bhuka lingakashoni ilanga sizokuhlolela mntomdala ukuhlola emalini online consultation 700 esigodlweni 500 sizokutshela iqiniso ngempilo yakho siyabonga kakhulu sibonge nje kakhulu siyabonga kakhulu goodbye